Kinongtray accredited social health activist hapo ka Southwest Khas Hills District Asia Association mentagas ngi kelami pajba da kabayat hasurok bandawa yala kahop bak sorkar kadai ban penurlong yakimat jingdawa rangkaro kejingya perta kakam shikho jingsiu shitro ya kane kejing yat pajba jong ki Asia lasdang nalat ka office Deputy Commissioner Southwest Khas Hills District badlapen kut haplau jong community hall jong ka snong mokrat hapo kejingelam jong ka kong Tipalia President ke Southwest Khas Hills District Asia Association ha kejing don langru kanong aibu jong ka Asia jong ka jela Meghalaya berokawai ka kong Sony Karjana Health Minister himself dia kata kajing dawa jom Yiki Aisha. Namari Health Minister yang ini bang Yiki Aisha ilayo dia kata ketulap. Lani kajing tu ke basan hajar ke shibnai. Andai dia kalian jom Yiki Aisha ini dah yang tam hajar. Daydam. Layo akan dawaja. Sana jam dawaja. Dimentang di habat kajing kini yang Health Minister. Saya kata lain hajar ke baca. Namanya kalian jom Yiki Aisha ini dah yang tam shibnai. Dia kalian jom Yiki Aisha jom ke Southwest. Nipa lagi kiai amasai siapa sorkan. Basopa banaya mago lagi jimat lagi jingdawa jom Yiki Aisha. Dia ada kepada siapa yang ikut pinongelang jom ke Meghalaya Shawka Junior dan siapa basmo ye. Ada siapa basmo kuman dan jinun dalam jom pilong kepang. Kibadan nengkala mangi hampir itu puang isu ku bagi baru kejing kersan jompi kedai kebentar wa piru pisiem pidan mesin wa kia dalam lagi long kebin. Tiga bahkan bangsan ngakwa berpesan ha jompi yang ni kelong ba. Na kebentar kabangayang hang ni ngayang kajaga jom presiden ni balong ni rajul mersing mentai dan sekwai pa kajaga na pasyapo at kaizan sa West Hills. Kemudian yang kerali, tempat kawan yang kerja jom iban ngadeng nu ke Sony Karjana mereka advisor jom Meghalaya Shawka Junior ni. Dekaba nyimpen ketau ya kejengnya ki jom i nadu benai Jun jom mentau senang minas dang dan buka appointment meningkong. But head minister, but dah kawai kelenti ke bagi kemik nanti. Baka head minister mentang kedai kenti mentang kedai kelong kemik. Dekaba semua komen mengislo ang ni perkat ba. Kebesian jom belong kemih kan selusun Yiki Aisha belong kemih. Bakajing kia jom belong kemih. Kedan ye kata bentang bangkit ye kata yen kesem. Ban pet ye kejinglong nan sim ye kejinglong nan kedo jinglong kam jom yen kesem jom ikon kiti. Bakum juru hinong shong ki bakaju ai. Jaga service kidong ka nadu usnem ar hajar stan nadu bidang terwa ye kata Aisha banshu terai monsno bah. Kelam tedan kenono jingsil banshu pun khot brewa shnong. Kelampak tok, kelampak tar dan cuma pertabrik. Kita kedai kementar bakal department johat Yiki Aisha. Ban cuma pertabrik ke ketian ke baki keren kedai bau bleng ke kru Yiki. Kelam depan, kelam dawai kata kebayang. Bagi sepenpai sikandi kementar. Bagi Aisha kira pandawa. Kedai tang na kedau bagi jengkit ke jongki ke jengtrai ke jongki bagi hapan mila ke jongki yang kesem. Na dudam step banyak na kawai ke yin kawai pat kenang banyo le kita ki activities ki daily activities ki baka NHM kerapan ma Yiki Aisha haman lagi snong ke daily activities ki dongki ke dai bala ki tray ki yo ada kim tray kin nem yo ada ki pam ru kin do no ek ki incentives baro but ke jengkren jong I health minister ibadai kong amprin ibabat ya kam menteri benpet ya kabat ya kejingkran kejongi nakwa berkili Yiki Aisha hangi baro bila you enjoy la pun senang ya kata ngadin ka bila yo shisha ya kata ngadin ka kedai kebentar ke bapa kongan prin ke balang ke administrator kedai banso pu ya kedai bentar bakia syakin nem thok ya kedai kebentar namaki om ha bagi yang terdawa na gamta ka hok balai kin thok dai nak kata kadau haba imadam amprin bayo iru ya kata guideline dan kata kajing thok naga department badi ya kata ki Aisha ki batrai bahaban trai tang asnyam to da petsi hakani ko por na kerpai madam amprin ba inda pe iru ya kata guideline mo om hiru bagi Aisha ki babon ki dei ki bomdan yo kupagi kun ki dei ki bomdan la dei dem nang tala da ki Aisha ki dei ki badan yo kupagi kun ru shiten ru pren ke jinya au ban yo bat ya ka kam na marga de ke mesin ke bangla teroma ya ka snong bangala na shin ne ka bentang
bantrai ka kam man so bha tangba kidan ki por ba kalendar buri ya jenchi sha ni kwa bandan na jenchi sha bon na pren kya sha ki bah panyania ko pa jong yang nama basitan me kin ha pan min ka jong yang ban bo kin ka hospital de ne jayu bon ki jingenia bon ki jing sha sha da ko ki dong me ki de ki asha de ne di ha ka ni ko por na dagar pa ni ko ngapri ni balong i health minister bin so thoi ka ni banta bi asha ki claim enjoy ka ta san hazar da bonus na Henry ka 8,000 ka bagi ki yo ka dai ka baila da ai lupa ibahat ibalong minister hai kini kisdam di baladap na ka daw minta ni pan na ka liang jong ka Meghalaya government on day na ka NHM ka bali na ka central ka so tho ya ka banta ban pe ka jiman kam ju biasa kata dengan incentives bagi jiyo Henry tang ni incentives ibagi am pikong ang priti ang bagila enjoy kata ka bomla lompat bagi asyakim dan malak ban pediang ya kata kina kata ngidang perkhat bar hakami cing ka baling kong anong ipi kong ang priti balong ihat minister mo ang bang sesien iklet ikongklet ladi ya be ide ihat minister ibe de pet ya ka state hi prokowai Henry ke juma ko jong yi ong ngani ngale bhai ki asya hapo ki jakala jong hapo ko constituency la jong ngale bhai Haba kitip abitip ki asya Meghalaya asya wa gasinen ki wan na gamanta jong state prokowai to snap ye ki jong ki asya program state on tang jong kalai kra on tang jong constituency jong i dena na kata manang hindi kum klet ye ladi Henry i perkhat pe bangang tre tang antak jong ki asya jong ka lain kra le constituency jong i ki bai don na kata ban plat sa kawai ko point ko anang pihang ni ba gin phai ki khobor ki news ki balimba jong ki press media ki bangyo i hapnen jong jinya kran jong i bati kongapri ibadai health minister niyo sno ya ke jengkran ke bami ba kat yang ne ke jingdawa jong ki asha ngin la ban penbiang namar ba ke Meghalaya hi kaduna ne kamdam ke ta ke jing penmi ke pisang ba biang pendap ke jingdawa jong ki asha Henry ha bagi phai pada nama kamdam ki kilat penmi pisang kata kami nanta shong yang ha bini ko per ba kiwe ki state ko ka sikim ka ashi phawaja ngina yo da ka jing tho da notification like president jong ka asha hapo sikim ida yo da ka jing tho ka basio ba nakaliam jong government sikim hi ka ashi phawaja tingkai ki asha niru ngidam perkhat ba government la jong kala ban pet ke jinan kam jong ki asha Gimong yung dawa ng government mga Irish po dating ka iki asya po Meghalaya. And then at least open kiri ka pendiano yang jinong kam juga siya bakin pat snow down. Thank you ba ikira ni kong ampuli di ang kumno. Ba kajing syakri jong ki asya. Ba kajing syakri jong ikum ki amili ngilong kumchun mangi syakri kapat ba. Tahato ki yo aya katulap ko yo ki amili. Nakata ngong ikong ang prin aba ibalong to be health minister idi man so tho bhai idi dunia kum kalong kami but sa si ru pa ban bikin bhai di khwar brada ki bana di teo brada ki bom ek yeladi ki bi si ka mak la jong ki bom ek ki ba tang ki jing pin bu a yeladi ban pen hon jing pa prai ya ka jing pa prai ka sne ka ma la jong the government jong ba Meghalaya ka palan do 9 crore ban kiti dawai ye kinang di rock Henry ki asya ki ba sacrifice ki jing majang ka por kobe ki ba sacrifice ki bom tep langan ingan ya maya krinti ya jong ka jing ya ban poi kinong kha kinong pang ni tep ni ka jayu ka jing majang giru lam da perkhat na undang jing majang ki sacrifice ang da kinong shnong Henry ban sil tang ya kata ka benda benda ki asya ru ka government bangam la ka government Meghalaya ki bangam la Tika ni ka benda bat ni nang issue show iru hikap tu kat ni department ni ni namla ban ang banjen man ni dan e ka gabanas kati na issue pet tan ki ni si khobor ki ba gabanas ke jing khi tu do yong ni tep kai ka banjen yo i be ni namang na mal di kiwe ki yo te balai ki asha ki ni yo ke jing khi tu do yong ru ka dan ka benta ba ka government ka yo Henry balai ke ang la benda ki jing kam ki asha po Meghalaya po shnam nang ta shushu ki don kita ka pisa ka ban siri ki chairman ki
co-chairman, ki vice chairman, ki deputy chairman, yim tip kita kejengnya bahal dan kita contribution tu kita ki chairman sekali imlang masalah yim lah antip. Tapi ki siri ki lak tengkang. Dihendai ki jendan kam juga asya, balai himlah benar. Hamne ka pao ba kaktian ka jong ki badal na nang aisyu andai ki bondan nang kanino dai nem dai ka kaktian ka bakado nga kwa ban kran hamne ba kwa ban kepat ya I kong ampuri ni beri administrasi sien mong ba ngitip biang ke Meghalaya Asha Workers Union ni ketip biang ba lada I kong ampuri ni beri administrator isotho idan ka bonsotho ban solution alien ya ki asha jong ka Meghalaya ila banne kum kalong kami but kum ka minister jang ka health department ila banne la da iman na daidan kumsiem daidan ka tagaman mga day banne bhai ki asha ki basumang ki bagi ki asha ki ba pet ka kot ki asna ma thau ki asha ki bajulit ai dawai tv ki bajulit ai ki jinan kam jinam chom chnam ki basong thau dei tani ki nam chom chnam ki bahayeng ba sem jom ki MLA jom ki minister po kislang mana ki jom ki jaga kini ki asha ki balik ai ban syakri kini dawai ban ai dawai kini nampang kinong sikam apa kinong katham kani ka benda ka bakadoi bagi kerpat ana kalian jom Meghalaya Asha Workers Union ni bagi dan kam niya ikong amprin bin zotho kani ka benda pun ka head minister bagi tip babiang selisian bagi idala dan kaman ila banle ya kani tang kini tien bakindia fresh